na pwede mo kamu di madupunaw tauduh na kamu tu bagas joron di bata ima gabe buhal muna ina madelani rumah tangga muna no asa gabe boy gabe keluar ke sitirun itu ngatongani masyarakat terlungubi itu ngatongani dia dua-dua muna luhur kusel gabe sitirun mau di masyarakat terlungubi mah dijoloni amat kamar tua deh bata dia itu hubung sehat lo benak aja deh benar marete ho dia itu honok hubung selam kejan nomormu malah seroham lain kan ngabok lah melas neroham tupe tu matangis suna marete jadi tujuh non hubung tapi saya mau kami yang mau sa gabita benusias neroha di pertama tuh nangalipas alay nang makaliap mau ate sa haro kami ate baik namang maparpusin namin ko tang lihat lihat gabi lihat oras